ndabasuhuje mbifurije ibisabise kuri zuba ni TV n'urubuga rugezaho amakuru yo mu karere Rwanda ruherereye onge ugiye kuyakugezaho Claude Hategekimana wiyemeje kubabwira ibyo mukwiriye kuba mwumva. Amakuru nkuzaniye uyu munsi aribanda kuri update z'imirwano ikomeje guhanganisha umutwe wa M23 n'igisirikare cya Congo FARDC nabo bafatanyije barimo ingabo za SADC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo, FDLR n'abacancuro b'abarundi. Ku uyu munsi tukaba turi bwibande ku isibaniro rikomeje kubera mu gace ka Ishasha aho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo gikomeje kurwanira kongera kwisubiza aka gace mu gihe M23 nayo yakanishaka kugumana ubugenzuzi bw'aka gace mw'iki kiganiro cyangwa mw'aya makuru ukaza kumenya byinshi ku mirwano ikomeje guhuza izi impande zombi buri wese arwanira aka gace. Muri aya makuru kandi uraza kumenya n'icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye u Rwanda kugira ngo intambara ihanganishije umutwe wa M23 n'igisirikare cya Congo FARDC mu burasirazuba bw'iki gihugu irangire. Uraza no kumenya icyo Jean Pierre Bemba yatangaje ku ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC avuga ko umutwe wa M23 ukomeje kuzifatana uduce twinshi. Ubundi tuze guhita tunyarukira mu gihugu cy'u Burundi aho Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze umucyo ku kibazo cy'amoko avugwa muri iki gihugu. Duhereye kuri update z'imirwano ikomeje guhanganisha umutwe wa M23 n'igisirikare cya Congo FARDC nabo bafatanyije. Amakuru ariho nuko ku munsi w'ejo igisirikare cya Congo gifatanyije n'ingabo za SADC, ingabo z'u Burundi bafatanyije muri iyi mirwano bagerageje kwambura umutwe wa M23 agace ka Ishasha bagamije gufungura umuhanda uhuza intara ya Kivu y'Amajyaruguru n'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Biza kurangira rwose igisirikare cya Congo n'abafatanyabikorwa bacyo babashije kwambura M23 agace ka Ishasha. Uyu mutwe wari wafashe mu minsi mike ishize, ariko mu masaha nk'ayo guhombya mu masaha y'umugoroba M23 nayo yitwikira ijoro irongera irazigaba ibitero bikomeye kwa aka gace ka Ishasha yongera kukirukanamo ingabo za FARDC zifatanyije n'iza SADC n'iz'abarundi. Bivuga ngo kugeza ubu ngubu uyu mutwe wa M23 wongeye kwisubiza kano gace ka Ishasha. Aka gace ka Ishasha gakomeje kubera isibaniro ry'imirwano nyuma yaho M23 igafashe mu mpera z'icyumweru gishize, ndetse bigahita biha ubushobozi uyu mutwe wa M23 bwo gufunga umuhanda uhuza intara ya Kivu y'Amajyaruguru n'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Kuri ubu ngubu igisirikare cya Kongo kikaba cyakaniye gishaka gusubiza inyuma M23 no kuyambura ko gace ka Ishasha kugira ngo uyu muhanda uhuza Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ukomeze kuba nyabagendwa nk'uko nabikubwiye ejo. FARDC nabo bafatanyije bakaba bari bagabye ibitero bikomeye kuri M23 muri ako gace ndetse babasha kuyambura ako gace, ariko M23 nayo yongera kukisubiza mu masaha y'ijoro nk'uko nabikubwiye. Bigaragaza ubusobanuro bukomeye cyane kwa aka gace ka Ishasha bitewe nuko buri ruhande rushaka kugira urugenzuzi bw'aka gace, dore ko mu gihe ufite aka gace rwose ubasha kugenzura umuhanda uhuza intara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Ariko kugeza amaginga yuko ibintu bihagaze nuko nyuma yaho M23 yongeye kugaba ibitero bikomeye mu masaha y'ijoro ku munsi w'ejo ku wa mbere ikongera gusubirana ubugenzuzi bw'aka gace ka Ishasha. Kugeza ubu M23 nikomeje gushimangira ibirindiro byayo muri aka gace, ndetse uyu muhanda uhuza Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo ukaba ugifunzwe nk'uko bikubiye mu migambi ya M23. Ariko igisirikare cya Congo FARDC nabo bafatanyije nabo bakaba bakomeje kurwana no kureba uko bakongera gusubiza inyuma cyangwa se kwambura M23 aka gace. Tukiri kuri izi update z'imirwano kandi uko igisirikare cya FARDC gifatanyije n'ingabo za SADC by'umwihariko Special Forces za Tanzania ubu bakomeje kurasa za bombe ziremereye mu gace ka Mweso guhera ku munsi w'ejo. Ibi bikaba byaratumye umutwe wa M23 wongera gutangariza cyane igisirikare cya Congo n'izi Special Forces za Tanzania. M23 ikavuga ko bombe ziri kuraswa n'iri huriro ry'ingabo zishyigikiye FARDC mu gace ka Mweso riri kwibasira abaturage cyane. M23 ikavuga ko mu gihe bidahagarara nayo iraza kwirwanaho kinyamwuga. Ibi bikaba bije mu gihe M23 iheruka guha gasopo ingabo za Tanzania ivuga ko izi ngabo zikomeje gukora za bombardement mu duce M23 igenzura. M23 igaha gasopo izi ngabo za Tanzania ivuga ko nibikomeza iratangira kuzigabaho ibitero bikomeye. Tukiri hano mu burasirazuba bwa Congo nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gusaba u Rwanda guhagarika ubufasha ziha umutwe wa M23, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zasabye u Rwanda gukura abasirikare barwo zivuga ko bari ku butaka bwa Congo gufasha umutwe wa M23. Ni ubusabe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze biciye muri ambasade yayo ikorera Kinshasa mu iki gihugu cya Congo. Iyo ambasade mu itangazo yasohoye kuri uyu wa mbere yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishize imbere gahunda yo gukorana n'abafatanyabikorwa bazo
bitwazo bo mu karere kugira ngo urugomo rukomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa Kongo ruhagarare. Yavuze ko isaba imitwe yitwaje intwaro yose guhagarika imirwano no kurambika hasi intwaro, by'umwihariko M23 yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze igihe kirekire ishinja u Rwanda kuba ari rwo ruha ubufasha uyu mutwe wa M23 burimo n'ubwa gisirikare. Ni ibirego cyakora u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma, ahubwo rugashinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR umaze igihe ugambiriye kuruhungabanyiriza umutekano ndetse no gukuraho ubutegetsi buriho. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zimaze igihe zisohora cyakora zishimangira ibirego buri gihugu gishinja ikindi. Ambasade ya Amerika mu itangazo ryayo kandi yongeye gusaba u Rwanda guhagarika guha ubufasha M23 no kuvana bwango ku butaka abasirikare barwo, ivuga ko bari kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ivuga ko ubufasha u Rwanda ruha M23 nta kindi bumara kitari gukomeza guhungabanya umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinja u Rwanda ku gitutu mu gihe nayo ikomeje kotsa ku gitutu n'abanyekongo bayishinja kuba ariyo yihishe inyuma y'umutekano muke ndetse n'ubwicanyi ikomeje gukorerwa mu gihugu cyabo. Washington ishinjwa kuba ariyo yaba ituma u Rwanda gufasha M23 kubera inyungu ikura muri iki gihugu. Igitutu cyongeye kuzamuka nyuma y'uko inyeshyamba za M23 zikomeje kwigarurira uduce dutandukanye tw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko imihanda ihuza umujyi wa Goma. Kuri ubu hari impungenge z'uko kwigarurira iyi mihanda bishobora gutuma uyu mutwe uniga burundu Goma, hanyuma ukaba wakwigarurira uyu mujyi utuwe n'ababarirwa muri miliyoni 2 nta mirwano ibayeho hagati yawo n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo bahanganye mu ntambara barimo, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo muri teritwari za Masisi, Rucuru na Nyiragongo. Tugikomeje n'aya makuru nuko Minisitiri w'Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Jean-Pierre Bemba Gambo yatangaje ko hari gukorwa ibishoboka byose kwirinda ko inyeshyamba za M23 zakwigarurira umujyi wa Goma. Kuva mu mpera z'icyumweru gishize uyu mujyi usa n'uwagoswe n'abarwanyi ba M23 nyuma y'uko uyu mutwe ushoboye kugenzura umuhanda uhuza n'utundi duce nka Sake, Shasha, Minova n'umujyi wa Bukavu wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Inyeshyamba za M23 zawigaruriye ziwongera ku yindi mihanda byibura 2 igigoma nayo inyura mu duce zigenzura. Kuri ubu impungenge zo kuba Goma yajya mu maboko y'umutwe wa M23 ziri mu byatumye ku mugoroba wo kuwa mbere tariki ya 5 Mutarama Perezida Felix Tshisekedi atumiza inama nkuru ya gisirikare by'ikitaraganya. Nyuma y'iyi nama Jean-Pierre Bemba yatangaje ko kuri ubu hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo M23 igarurire uriya mujyi iheruka kwigarurira mu myaka irenga 10 ishize. Aha Jean-Pierre Bemba akaba yagize ati igishoboka cyose cyateguwe kugira ngo umujyi wa Goma udafatwa. Igisirikare kiri no gukora ibishoboka byose kugira ngo cyisubize uduce twose dufitwe n'ingabo z'u Rwanda. Inama nkuru ya gisirikare kandi yasabye abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gutuza ngo kuko ingabo z'igihugu cyabo ziri gukora akazi kadasanzwe ku rugamba nk'uko Minisitiri Bemba abitangaza. Ahangaha nabwo akaba yagize ati tugomba kwitondera imbuga nkoranyambaga zikunze guca igikuba no kwica abantu mu mutwe. Umwanzi hari aho ahurira nabyo. FARDC iri gukora akazi kadasanzwe, umwanzi ari guhura n'ibihombo bikomeye. Jean-Pierre Bemba yavuze ko ingabo za Kongo zakomeje gukubita ahababaza inyeshyamba za M23 mu gihe nta gace na kamwe mutwe ziragenzura FARDC irabasha kwisubiza. Kuva mu gitondo cyo kuwa mbere cyokora hari amakuru avuga ko ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kongo FARDC ryashoboye kwisubiza igiturage cya Ishasha. Gusa nk'uko nabikubwiye M23 yitwikiye ijoro ikaba yongeye kwisubiza aka gace ka Ishasha ikambuye FARDC yari yamajije kongera kukagabaho ibitero nk'uko nabigusobanuriye muri update zitangiza iyi nkuru. Tukiva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo reka duhite tunyarukira ku kibazo cy'abimukira Ubwongereza buteganya kohereza mu Rwanda. Hano ukaza guhita umenya imwe mu miryango ikomeje kwitambika kino cyemezo. Freedom from Torture ni imwe mu miryango yafashe ya mbere mu kurwanya iyi gahunda, ijyana ikirego mu nkiko isobanura ko itubahiriza amategeko mpuzamahanga kugeza ubwo zafashe icyemezo gihagarika ishyira mu bikorwa ryayo. Ubuyobozi bw'uyu muryango bwatangaje ko mu gihe guverinoma y'Ubwongereza iri gukora ibishoboka ngo gahunda ishyirwe mu bikorwa, nabwo buzakomeza kurwana kugeza ku ntsinzi. Ibi ni by'umuryango Greater Manchester Immigration Aid Unit yatangaje mu Kuboza 2023 ubwo guverinoma yagaragazaga ko izakomeza gukora ibishoboka kugira ngo iyi gahunda ikunde. Ahangaha ikaba yagize iti ntabwo tuzareka kurwanya ibyemezo bya guverinoma bidakwiye kandi bitubahiriza amategeko. Nk'abakangurambaga ntabwo tuzareka kurwanya gahunda y'u Rwanda n'izindi politike mbi. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubutabera mu Bwongereza yatangaje ko mu masezerano ya guverinoma n'imiryango
muryango harimo ingingo ivuga ko aya mafaranga aba atagomba gukoreshwa kureshya abantu hagamijwe gukoresha inteko inshinga amategeko na guverinoma. Yagaragaje ko freedom from torture yo itagihabwa aya mafaranga kuva muri Nyakanga 2023 bitewe nuko yarenze kuri iyi ngingo. Ahangaha bakaba bagize bati freedom from torture ntabwo yakiriye amafaranga kuva muri Nyakanga 2023. Gahunda yo kohereza bimukira mu Rwanda ishingira ku masezerano yashyizweho umukono muri Mata 2022 yavuguruwe mu Kuboza 2023 hagati ya guverinoma y'u Rwanda na guverinoma y'Ubwongereza. Dukomereje mu gihugu cy'u Burundi nuko mu biganiro byagarukaga ku kurebera hamwe uko ubumwe bw'abarundi bwifashe ndetse n'icyakorwa ngo buzahurwe. Perezida Felix Ndayishimiye bashijwe niba igihe kitageze ngo iki gihugu kigobotora ingoyi yo kwibona mu ndorerwamo y'amoko, maze asubiza yemeza ko nta mpamvu yo gukuraho amoko kuko atari cyo kibazo, ariko anemeza ko abakoresha ayo moko ari abishakira indonke. Igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda byose byakoronijwe n'Ababiligi. Abo banyaburayi bazwiho ko muri ibyo bihugu byombi basize bahimitse amoko. Abahangana bemeza ko yari agamije gucamo ibice abatuye ibyo bihugu kuko babikoze mu rwego rwo kugira ngo bereke abo mu bwoko bumwe ko babyinagajwe nabo mu bundi, bityo ko bagomba kubigobotora. Muri ibyo bihugu byombi bisanzwe binafitanye abaturage bajya guhuza umuco n'ururimi mu bihe bitandukanye. Ayo moko agizwe n'Abatwa, Abahutu n'Abatutsi mu bihe bitandukanye. Nyuma y'uko abakoroni batanze ubwigenge muri ibyo bihugu, ayo moko yagiye asubiranamo, ndetse nko mu Rwanda ibi byageze no ku ntera yo gutuma habaho jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Kuri ubu ariko mu Rwanda leta yahisemo ko abaturage bose bagomba kurenga ibyo kwibona mu ndorerwamo y'amoko, ahubwo bakiyumvamo ko ari Abanyarwanda, bityo bagafatanyiriza hamwe kubaka igihugu. Mu baturanyi barwo bo mu Burundi bo ariko ibisiko bimeze na n'ubu muri icyo gihugu. Ubwoko bwa buri muntu ni ingenzi cyane kuko no mu mategeko yabo hari aho ashingira ku moko, cyane cyane nk'amategeko agendanye n'ibirebana n'itanga ry'imirimo ya leta. Akazi ushobora kwibwa mu Burundi atari uko utagashoboye, ahubwo bitewe n'uko ubwoko bwawe butakemerewe, cyangwa se ugasanga umubare wabo mu bwoko bwawe bakemerewe waruzuye. Muri ibyo biganiro byiga ku kurebera hamwe uko ubumwe bw'abarundi buhagaze byabaye ku wa 4 Gashyantare 2024, Perezida w'u Burundi yabashijwe niba abona igihe kitageze ngo abarundi bipakururire iby'amoko, cyane abari babirimo bose bari bamaze kwemeranya ko abitwaza amoko akenshi ari abo bishakira izindi ntonye, maze abitera utwatsi avuga ko amoko nta kibazo ateye. Ahangaha Perezida Felix Ndayishimiye akaba yaragize ati ubashije niba ikibazo cyo kuba amoko agikenewe mu Burundi, ngewe nakubwiza ukuri cyo maze kubona. Ikibazo mu Burundi si ikibazo cy'ubwoko. Hari igihe byigeze kuba ikibazo mu migambwe ariko byararangiye, ahubwo tugira ubwenge ukavuga ikintu nyamara ushaka kuvuga kiriye. Icyo navuga ahubwo abarundi nidutangire tuba abanyakuri, kandi umunsi twabaye abanyakuri ni wo munsi tuzaba dukize. Nicyo kintu cya mbere. Icyakora Perezida Felix Ndayishimiye yanavuze ko atari wowe wenyine iki kibazo wagisubiza. Ahangaha akaba yagize ati mu minsi ishize nabonye mu nteko inshinga amategeko barimo babaza abarundi, hari abantu byateye ubwoba kugeza ubwo bababwira ngo hagarika ibyo bintu. Kubera iki babitinya kandi bari kwiga kubaza niba twakomeza kubakira ku moko? Hariho abantu byakijije, wahawe n'ubwo akakomeza avuga ati nibugume gutyo kugira ngo akomeze yinyungukire. Kubwa Perezida Ndayishimiye ngo iki kibazo gishingiye ku nda nini ya bamwe. Ibyo Perezida Felix Ndayishimiye yavugiye muri ibi biganiro harimo ibimeze nko kutagira uruhande ahagazeho, kuko hari aho yemeje ko amoko yazanywe n'abakoroni, ndetse kuri ubu bakoreshwa n'abishakira intonye icyo kurya. Perezida Felix Ndayishimiye akaba yagize ati hari naho mwavuze ngo si ikibazo cy'inda, njye mbirebye neza inkomoko yabyo byose ni ikibazo cy'amarya. Igihe abakoroni bo badutandukanya basize baduteza umutego ntitwawumenya, kuko umuntu wize wese azi ko yize kugira ngo ajye kurya. Icyo ni ikibazo bavuze ngo abantu bose bige byagenda neza, none bose ubanza ahubwo biga kugira ngo baze babone icyicaro mu gihugu aho bakize, kugira ngo babone ubuhanga buzatuma ahubwo na cya gihugu gitera imbere. Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yafatiye urugero ku rupfu rwa Rwagasore, ashaka kugaragaza ko abarundi ari abanyabinyoma bakoresha amoko bishakira ibiryo. Mwakoze gusoma ku nkongoro y'amakuru narimbazane. Nitwa Claude Hategekimana. Caho musubirana amahoro y'Uwiteka, mbizeza kandi ko igihe cyose nibonera amakuru mashya, by'umwihariko ku mirwano ihanganishije M23 n'igisirikare cya Congo mu basirazuba bw'iki gihugu, ndahitanya kugezaho. Ariko nkwibutsa gukora like, share na subscribe kugira ngo aya makuru yacu n'ibindi biganiro bijye bibasha kukugereraho igihe.